Stoljan najave дека нешто мора се менува. Што по вас би требало да се смени после оваа игра? Pa ne znam je li ovo trenutak da se o tome priča, međutim ako trebamo odgovoriti nakon neuspjeha na ovom kvalifikacijskom turniru, tu sam sa ovim momcima nekima od prvog dana, neki su se sad priključivali 3 godine i nešto, počela 4. Skupa sa njima sam ostvario 6 ili 7 nekakvih zadanih ciljeva. Ovo je možda bio i nekako najljepši, najveći, imali smo lijepu šansu. Ja sam na čelu ove reprezentacije sve te godine i normalno da ja odgovaram za rezultat. I sasvim je normalno da se poslije ovakvog poraza, ne samo poraza, nego što smo izgubili priliku da odemo u Rio, da se povučem i da prepustim svoje mjesto nekome koji će nakon ovog kvalifikacijskog turnira nastaviti moj posao. U svakom slučaju mi je bilo zadovoljstvo da radim sa ovim dečkima i da sudjelujem u ovim kvalifikacijama i svim ovim europskim i svjetskim prvenstvima. Žao mi je što danas i na cijelom ovom turniru nismo napravili bolji rezultat, očigledno, ne očigledno, nego 100% je da smo bili psihički nepripremljeni dovoljno, da smo tukli, pogotovo u današnjoj utakmici gdje smo je vrlo loše otvorili sa 7-1 i tako se odigralo do samog kraja.